Yes, webale mnonga Samu hamwena na Diana kwa kunda wa makurugita genshonga kandi umurebi wa tayari ni kugambira ngo twaheze kusimba makanda omurembo orwa Soroti City kandi turukutandika icyange cya Teso Sub-Region ahi President Museveni arabe natandika kuronda karuru kandi arukuza kwija omuri Teso Sub-Region abase yana banaruga omucyanga echa Karamoja Sub-Region aho no hayatandikire om district ya Abim akarga kazaka bonga kazaka renga tukaza Kotido then tukaza Moroto na Kapiripiriti Amdat kandi rizoba yahendera na district ya Napak ahiya banakora arukumarira sub-region eje ya Karamoja kandi waza kureba campaign zo kuzitambwire yes abantu bingi abantu abukusupportinga NRM babene bija kurikiriza enjiri ya President Museveni hamwe na NRM ebiye kwenda kubakora ninga kurikiriza ebyo byenyine obuherezo bwebaze kubane bisiyaho omukisanja ece kibaryo baza kuhenderana nebisanje bindi ebitwire nibaheza enshonga esinjero kwata kati kandi omurari zone na Karamoja Sub-Region nenshonga yo kureba ngo government ninga kurabira UPDF kageza kumaraho mbundu ninge mundu makagabantu kureba ngo habasa kuba businge hakuba kabaho okurwanagana kwa Karamoja hamwe n'abaturukana hamwe na n'izindi groups ezabezibanzirga Tanzania hamwe na Somalia. So President Museveni yasima abantu ba Karamoja na mnonga banapak abo kushanga ngo bakakwatanisa na government okureba ngo enshongeji yo kushanga ngo burka erumwe mbundu babasa kubana bajumaraho kandi no barabe bakirino bagumiza mu kureba ngo ekizibeki bacumaraho yayongera yagamba ngo enshonga ya mizi na mumanya Karamoja nenshonga nenseru kuchira kuteganisubwa mizi so yagira ngo government ariyo nayongera kureba ngo yayombeka dams vare dams kureba ngo abantu babasa kubana babona mizi hamwe n'inyamisha zabo omukuhinga kandi yagira ngo government eriyo neza kuombeka dams za 350 billion ezo kurebuka ngo na park hamwe na Karamoja Sub-Region abasa kubona amizgo kuhinga na no kwitirira ebihingwa byabo dene kindi yagamba hanshonga na emphasizing hanshonga yentase yo maka arari zone habe natambura abe najangu yes enguto zikozurwe amashanyarazi gizire abantu binamasumu abantu bine entunguke biriho konka ngo abantu waba otine ntasia omaka gawe haba hariho buzubwa man mnonga ekindi na yongera ku emphasizing enshonga yo kugira ngo arukuza kutandikaho skilling hubs ninga industrial hubs mu region zezi akashanga ikizubu cha bona bashome echabe kiyabatandikero mu rukumo rwenda 9 na mukaga hariho abayebaron bakitera ahansi ninga bakuru b'amashomero hamwe na ebitongore kubanu bikurira ebyo bwegese bagira ngo abushanga ngo batekaho school fees bashazuza abana bingi President Museveni akashanga ngo bargo mu mashomero na mnonga abo abakuba baferirwa bazire bwabo nico yatandikiraho skilling hubs zezi kureba ngo abana babasa kubana babone myoga etari emwe kandi babasa kubana bebonera kasente erizoba President Museveni yabasa kubana afundikira ecyange cha Karamoja kandi yatandika ecyange cha Teso Sub-Region kandi eki yakitandikira omuri Kaperebyong district yakora rare yo kubanza omcyange eki cha Teso Sub-Region kandi izoba lya nyenchakare President Museveni naza kubari Kabera Maido hamwe na district ya Kalaki nubwebereze kugitekaho inabantu abarukurenga inabantu emtwari 10 nka district na kandi ejekeri county ebashazira har Kabera Maido district ibashazira har Kabera Maido district kuza kugihereza district yayo so turi hanga tayari West TV aha campaign trail ya President Museveni eshaheja makanda twahereze gasimba omursoroti engineer aber camp ya rari zezi ntubantu rugaha turukuzo mu district tugaruka turugayo kandi itwenka tayari West TV na niwe orionoreba tayari West TV ze shant kugira ngo yotakargaho byona kubantu bikwereza butunu sitting room yawe naho kubore business yawe yochora akora takargaho Adolf Ayoleka hamwe na Ronald Ngabirano kankugarizo mu studio owa Diana kwa kunda hamwe na Sam wenyine bakonjereyo omakuru agenshonga.